arugamirire bishops. Makofi kwa Daktari Jane for 2 minutes and God bless you. Karibu askofu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Protocol observed. Bishops, pastors, apostles, na andu aria othe mukite gucakaithia ndagitari na family yao ni ndamugeithia thiini wa Mwathani muriega. Ira ucio ngi ni wageithio ni bishop. Bere darugama haha on behalf of bishop othe a bururi uyu wa Kenya, anja ya bururi na matura maria mothe, tondu ithuothe ni twendete bishop na marauga muthenya wa umuthi ni nie ngwaria on behalf of them nigetha heane tribute cia bishop, tondu ni mwi wega muno na mukamenya Bishop Dr. Gitahi ni umwe wito utumentete muno makeria tukahota kurugama tukahota gwitiriria na tribute iria ndinayo muthenya wa umuthi guheana ni undu wa Mom Dorcas, because mom you are a healer, mom you are like Naomi, and at the same time Mom Piles, Mama Paris, we salute you all. Ni wira mwega urutete ni utuonetie makinya mega maria twagiriire gukinya tithero we uhana Ruthu mahinda maria atwire itwa kurumirira Naomi. Ni turamenya ona haria mami athiete kuhuruka ni aramenya ruciaro ruria atiga ruria ruraumite nda yake ni atigira Mami Paris. Hurirai Mami Paris makofi mega muno makiria tondu mutumia one njamba. Atumia ingi ni mangiorire, atumia ingi ni mangenugunikite, no ni akoretwo arugamite wega muno o undu mwe na Mama Kamau, tondu nyonaga mwe hamwe. Appreciate Mama Kamau. Ni nguheana tribute ya mabishop mothe ni undu wa mami witu. Jugi atiriri uria ngwiritwo juge ni mabishop maria mangi. Mom Dorcas, we umwe wa kuririkanwo ta uria nyina wa Samueli aririkanagwo. Urari kigongona kia uthingu na njamba. Kurathimwo ni nda iria yatuciarire ndungata ino ya Ngai nega ciara njamba nyingi muno. Kuma ciana 11 Ngai agikurathima agikuhe mbegu ya kahi ugiturehera Samueli. Nitukenete muno. Ona riu Mom Dorcas uhurukite mawiko maku no mariririkanagwo. Niturakumiss muno na tukamiss tumiji turia turariaga kaibaga na tukamiss kamukimo karia uratuigagira. Thegi waku mami tutire tuoka tukaga gukora karia kagagatu. No ni turetekia atiriri Mami Pires ni urirugamaga hau tutikahitukira kaibaga twiyurie ciuria kana turie na rikorwo mami witu ndahurukite. Mom Dorcas urokoma thayu kuri we ndagitari, our father, our healer, our mentor, njamba ya wira. Audomwe na Mūtumia waku oringi tukwenda ugie na thayu na family yanyu na riothe muciaranirwo nayo ni tondu wa wira mwega murutite. Muraheire mami witu ihwa hindi irie muoyo. Ona riu ahurukite thayu. Ngai aguteithie mutungatiri uthie na mbere na kuruta wira mwega ukimenyaga ati mami ni gututongoria atutongoretie arikia kuringa murimo uria ungi ona ithue ni turi mukora. Huruka thayu Mami Dorcas, ni tugakuona ringi. God bless you. Asante sana Askofu Jane. Makofi. Mutirahura rohi. Makofi. Daktari Kegwa hari uri rugama. Daktari simama. You are a great man. Mpigieni makofi. Diapers. Almost every day. No rare haga diapers. Abo ikarethe nengo kuonia. Ikarathe daktari. You are a great man to this family. Appreciate him again. A small break. Ainia ya meko ina modo. Na moja tekeria tu tondu ngumwika uguo uria aini tata tutu, right? DJ McD. Haya,
Finya. Ahora yo lo buhane no go. Aya, makofi ya juu twende. Rosine keroko keorero dimo, kero mami vitone boroaru, kero aderede kana mosienaiba, duare besa na yenyambe toke, nekaba gayongera dima modomwe, wanyo beno ya mami vito, degela hede ya madena moka, tambaya aga kunekaga, togatiga kona nagererio, dataraka musaranga kwa haria, nemagia ona niega titiga nanga, adionare ya Maitu no kuhaso, weoko Oya guoko tuge ithuothe. nekabanga yongera dima modomwe, wanyo beno ya mami wito, negega hede ya madena moka, tamaya aga
Piga makofi hivyo. DJ MacD. Gaito. Neguga. Hallelujah. Ateragua.